U ovom videu pokazati ću kako dodati pozadinsku sliku na željeni render. Kada je naš model spreman za rendering, kliknemo na foto, odaberemo neki od prikaza, te kliknemo na Render Photos. U opciji Additional Output uključiti ćemo opciju Sky Alpha Map. Time će Lumion izraditi još jedan render koji služi za lakše selektiranje dijelova rendera na kojima se nalazi nebo. Također preporučam da odaberemo barem 4K rezoluciju i spremimo u PNG formatu. Sljedeći korak je da ubacimo rendere u Photoshop. To možemo napraviti na više načina. Jedan je da otvorimo jednu datoteku u Photoshopu, a drugu primjerice označimo i povučemo u Photoshop. Zatim je potrebno ubačeni render postaviti u centar. Jedan od načina je da kliknemo i držimo lijevi klik miša i pomičemo ju sve dok se ne pojave roze linije. One ukazuju na to da se fotografija nalazi u centru. Kada smo gotovi, pritisnimo Enter na tipkovnici. Sada u Photoshopu imamo dva rendera, Background i Sky Alpha Map. Sky Alpha Map je crno-bijela slika na kojem je bijelom bojom označeno nebo. Da bi dodali neku drugu pozadinu na naš render, prvo moramo ukloniti nebo. To napravimo tako da označimo Sky Alpha Map Layer, kliknemo na Select i Color Range. Ova opcija služi za označavanje određene boje. Važno je da nam je odabrana opcija Sampled Colors, jer njome sami odabiremo boju. Zatim kliknemo bilo gdje na bijeli dio slike. Photoshop bijelom bojom označuje dijelove koji će biti označeni. Ako na primjer kliknemo na crni dio, on će postati bijeli jer smo ga time označili. Vratimo se na bijeli dio. Važno je da je opcija Fuzziness postavljena na 200. Time će Photoshop preciznije označiti bijela područja. Kada smo gotovi, kliknemo OK. Kao što vidimo, označeno je bijelo područje. Sljedeći korak je da isključimo Sky Alpha Layer i označimo glavni layer. Da bi omogućili izmjene na ovom layeru, kliknemo na mali lokot kraj layera. Kada nam je označen layer, pritisnemo tipku Delete. Zatim pritisnemo Ctrl D kako bi deselektirali označeni dio slike. Ovime smo iznimno precizno uklonili nebo sa našeg rendera. Sljedeći korak je da dodamo pozadinu. Na računalu odaberemo fotografiju i povučemo ju u Photoshop. Kliknemo na nju i držimo lijevu tipku miša kako bi ju smjestili na željeno mjesto. Fotografiju možemo povećati tako da kliknemo na desnu točku na rubu slike te ju povlačimo. Za proporcionalno uvećanje držimo tipku Shift. Kada smo gotovi, stisnimo Enter. Trenutno nam je vidljiva samo zadnja ubačena fotografija. To je zato jer se nalazi ispred rendera, stoga je potrebno lijevim klikom miša pomaknuti iza rendera. I zadnji korak je da odaberemo opciju Move, označimo ubačenu pozadinu, te ju pomaknemo po želji. Kada smo gotovi, fotografiju spremimo klikom na File, Export i Export as. Odaberemo format, rezoluciju, te kliknemo na Export All. To bi bilo sve u ovom videu. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno se javite na info@prorenders.com.hr. Hvala vam na pozornosti i lijep pozdrav!